إخوة الإيمان والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله سبحانه وتعالى تيغا ولا الله ماما ولا الله تيغا لكيبي أدرام فتنتا أدرونتا هو ميوتو ولا كلنكا هو ميوتو وسيري التي كتكمل سلطان وتيتو abetienga alwele nafana abetienga orato ande fana alwele Allah subhanahu wa ta'ala kan faal aba ne abetienga qawatito wa sayyid Muhammad bin Abdullah nanti aku menyani akhir faaliani aku suwandi menyani baka telefonia na khaykati alwele unda manjua ke alwele mekun sayyid na khayfa Allah ko fandi koy Allah mula may ole ala subhangan dina ke kullu kullaya to la bandenya to dintena ke Allah la kama dintena ke jo fala ha jo fene je ko wasile kebe wala Allah ya Allah na tiga ndo jake mo ko be nya ke Allah ni me kamay ali sahabani arusere osere ame tere kilian kamay mako dangani ko tere Allah ni yanke Allah no ke fi jama kenda mi falle wala akhiri tusukuni osarano arwaqini arfofo antanga ndo fa fitingira wala kuni silama on kuni le odo gilanya awun tusukuni na Allah subhanahu wa ta'ala niaga taliku beni garojo fakitingra Allah subhanahu wa ta'ala tambiku kuso kodala baraja tambiku sumo Allah kana tegi osuko mandonga jannatul firdausil a'la osusru gancage bakayre besuga ningira juda antisinte antumante Allah kana ke osuko mandonga Allah subhanahu wa ta'ala begro kufma meke dingira na dingira ningebe gebe muranna li nan dawri Allah diga mun terenka kiye kiga hobe atete nyani kajan be me tonde kiye kiga to jana bakhala nyan to do kon kin jahannama beya nan dawri Allah li mun terenka Allah go tiga kiye go yerni kemu Allah subhanahu wa ta'ala takenya ora khafa idan osuwatu lengi odo khamno be ga dole atu inde nyani serefe wa ko ni sorowa الشيخ الفاضل الشيخ العلامة المجاهد التقي الورع أبو خديجة هارون غابو ورفع موتي لغاتوني وسيرنا لهم تغني تاتوا هو توانا يعني فاسر بغان تكفوكير المسوانا دي شيخ هارون خانا اوتوها وغاكيبي ولا سلا الله كنانا يعني وين جرى خبالي سبحانه وتعالى تلني الله كنانا سرخاني علي دوني ندوكين الله namburi korenga namburi fofoya ni wakati na sutu na kini Allah njimme ma bane de be tunini geliton ngene kema ma bare yage kuni selan na hunya sella nga oya henga bane sunda bane kutana akama bane sunda de Sheikh Harun adrogo ton de selan de kengo bane la dana kerla ni tuwa hundama bane la dana kerla ta kana Allah nyangollu bogo killu kube ni ogeri wori oso guntengaye oytu an kingol nyanga fa wala Allah nyaga agar wakati ni kube ni kini Allah gari wakati kebe udunna subhandi Allah da Allah ganna de gora wakati ni Allah ganna de gabara nyaga na kumbele alimina ko ke Allah ganna timmandi ada na timmani Allah mbatera
gollu kubela gide berne harbe Allah ganni khalasini odada Allah subhanahu wa ta'ala gana gollu musunya rasul asko mandal na jannatul firdaus ala kembe di fogote Allah kemma wala ken kramare o to adu ruri ngeme ke watia ari bongo ko ken changu de ngada serbare soa ageri do hammibe gara bagani franci nari ti bongo koy sere soa gara fode bere Allah da Allah han fode bere Allah golle su hal khalasi Allah ya da aga koto Allah bu kille ya Allah aga baka franci ko da aro ko da kinni ga message magare ni re ko soroma akota kota ya kamar hammindo le semenyi naga gangunde Allah da tere Allah da mungu Allah da to kamboto nyen nan tan kangunde xanne ki nga jabi nan taki lambate Allah da jabi na ya giri batte ken man ko ni na bi golle ki an khalis Allah golle ki amare be na di to ko nyamu Allah da nyum osime mo osuro tumo joni teriga agari alanta dangini mana jofe fabande be ki khayna li akhir li mare mori o tu wakati nta Sheikh Harun ma agana gire sasa fa tegere kat bakelia ko su waken tu mo be agana gire bakela fa tegene dire ta fa tele franjay wakati nta ma awakati nti wala garo tunna mure na tele Allah o khandu wodo sura temmi asira wakati ni be ni gomo woni kin Allah ono yonki kin Allah ono nabu kin Allah farisa wal ni kunwayo ridwanullahi alayhi idi yonki nya gaga Allah ni na mungkin Allah ni dukin Allah wati lay kitene fare sahaba ni magayi bilanta ko wadbe wasile wa Sheikh Harun kamaran tukeli tabatu matera Allah ga no hasukeli tabatu matera ku fetin nan ti wori diga mo nan ti wala Sheikh Harun jati wala la ko sire ya ko fada la ko Quran ko wala ko akhir me ila to sire mo yefe kenga no kunda tahu nan diga mo yime agare to sire nya dalare kemu agana jakini ya dalare kemu meserenga golle be wakati be ken golle tuile yana dar kede be dar berta Allah ya kagirde Allah kere seretana khana ko kide ko wanga suugena golle kemi an khana me debel digam ku ko ngi melere tenya idan lenki awrino maslamu di kan temu kama ari masala ko daga manne kama Allah subhanahu wa ta'ala gara wakati butine no ndoda ko mande na wadiga no daga hasida ko sharia na manne ko hasida ko hasida gonni manne na fasiru no sereya ana manne tora jofra sereya wasimme mo kharam mo on tegli barake ma besu giri khala takinta Allah ga ngora ne nen cebe tini to ngam aga na fongo kebe ga Allah kitabe nga aga Allah ni men tinna Allah ga ngora ta ga prezo mo baka ku fili no ida la kenga na tuta o kharam mo banyabe sinna yere aha tali kulli be Sheikh Harun ga hasida o kebe diga rengo ahara diga mu jongi akamai na diga mu kennendi na diga mu asul mu kunoi na nafa oron tuni bagalle algonga ni kam Sheikh Harun diga mu nowa kenno rasulullah tendere Allah ganna non di odanga Allah ganna torukino toruku be ga diga men ko siren tengana iga suke da batela diga men la baka ku be khani Allah ganna khalise nyodi danga akhalise tenga mu sondon noron don nowa nallo khasondon noron don nowa Allah ganna sondon noron وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم فليتفضل مشكورا ومعروفا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذه البقعة المباركة الميمونة أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك وبالإجابة جدير ولأن تيغا لكم
wati su alala halasu ode alla nyaga aga nonyana komoy fubeniga alla tigana neman birenga annabi sallallahu alayhi wa sallam ari hadisi laban tanro annabi ti ajaban li amri almu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair annabi ti kawafinyani mu'minin kibare ati mu'minin po fosuni khairi nyai ati khairi gana mu'minin kita ana alla kufana alla nawari ana tunanti khairi kegiri alla ya tawonya na danga khairi jarabi gana mu'minin kita ana sebera wure ana tunanti agiri alla ya tawonya na danga khairi annabi tikente sir suda illa lil mu'min magantanya mu'mininga alla gannonya na mu'minini kenyani biro sogatini alla gannonya na komoy fubeni ga seberi ni jarabi yumure allah ta'ala gannonya na komoy fubeni iga alla kufana nemaninga ونصلي فارسا من كما صلى الله عليه وسلم خلصوا بيني قال لا تعمل شيء منكم كما باني تاخذ معكم نكي غاغنا لي خير الله كان يقول لك سوره غنا وري الله نياغا سيرسوغي بوغي باتينا نالي بركه الله كان تامبكو كوم سونيانا ولا خسر فردوسين كوني دي فنا فنا بي اوغا كومو اون الله ياتيغنا Allah bege kiti ona libara bane lenki iken Allah ta'ala kanna Allah nan nawari annabi sallallahu alayhi wa sallam atimajtama qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaika wa dhakarahum Allah lahu fi man 'inda Abu Hurairah hadith fi sahih Muslim annabi tagameta hukota gelli kani alla kaninya daga allan pinkonge nyaade berini ma alla gande haqqile taaka nyankandi khadanga ma malaikan nunya geda kharaga na kha arawanga allah taala haqqile taaka ni manne nanti alla wa garanti ni nanti yampa kama hakisi malaikan nu be ga nyidene ode alla nyaaga ganno kappa kisi nga ya rabbal alamin kendangi en palle ona ga kura debugo munde almaminin koni agandingi danga conference kentenya na ignata antenya na fosunte bakke khair mais de follaqum yogana rebiresu ogana to hajumi na conference de beri ina follaqum ni oda oni kuni allah ta'ala nganne khairinya na ode de bidul konda allah ganne de be kurana titwa ala allah kanne ya rabbal alamin kendangi en palle o xanna no bege bo de betana suwanali alo akhini bege de organisation ke de beri conference ke allah ganne golle lagana fu be ni gegiri ma de buntana wallahi o fa banjo to saranjo to yoni ide wi o kangaya ode nyino kudo khanuye ido na me wori bani ode allah nyaga allah be gido da hakko fuyere allah gantele suka fu firdausil a'la khanuye be ganyati allah kenyan dumene makana lillahi yabqa kebe ganati allah kenyan dumene al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd illa al muttaqin khanani murnu me ya yawm al qiyamah khaname langana magantanya khanani bege kefiti allah fu be ligede me khanuti allah ta'ala wa illa inemelangana قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ولا فبنك كفتي الله كنيان مجسون إذا مبكى بروبلمنا دون أدي يوم القيامة كان حسن البصري رحمه الله ati gade taralle suru muru duna khare khanani muru duna ya gabaka problem ninga ya gabaka jarabi yunga duna yawm alqiyamah qad ya gabaka problem nin ngonga yawm alqiyamah shafa'atul udma khanjon di khore kenyana annabi yadanga alayhi salatu wassalam wa illa khanani ngi khanjon di medana misagandi حسن البصري يكون كافرين غاتني ما لنا من شافعين ولا صديق حميم ننتي خنجون دانا ميكيتو ياغو باغاندي يمبه خري خنا بان ميكيتو لينكي اوداغي كفيتي الله حسن البصري تي ايغوي اوبيني فاغي كفي مسيده كي اوسو كفيتي الله يا o kefiti alla natame sereri tiere anyi mande sansilam moto alli anyi mande fangen kara alli anyi mande ngara tingara nan programme suwara yogoni meyono go ibogu ifaban kallendu o baranya na litowe bara na asurina li alla yamuru hasan al-basri de manne ko nanti yogola o kitene jamake junubun te hoyinke nde golle de beri bayni wa bayna allah fanta gala alawnya sabab alla ni laga ni londi yimbe ngade alla gan ni ndaga tangal ti khana ajagante yimbe
adi sire suge kefiti Allah igetaguti Allah arni ekranya suga walla yawmal qiyamah I arjanna haka palle mayo wa fay kede kado meñi kemiside na conférence ndebere agollum metin na magare afaytele yimbenya asuane gangunde kan baane debere e Allah daga men to godanga arjanna ore kegi kefiti anke Allah ganga walla gatelle yimbenga tallana tegade sagal Hasan al-Basri kenya ko ke ayi tafsiru tikenya ni kafiri ngati he fare khana sireme kitinga ndage kefiti Allah kudan kabugo ko tangalenki kenya ni koron qaniti Allah ya subhanahu wa ta'ala una mi bugu jarabi ngaduna ala yawm al-qiyamah sahaba likatan nabi alayhi salam atan nabi anke nga sallu be deber min timeni deber anga sumi be deber min timeni deber annabi anke nga daga ma firdausi ala anke yetun tangol linyang temme lante deberini annabi kana tagu waqti su ibn umar hadithan yajatene lay kemeta gatini astaghfirullah wa atubu ilay annabi gadi sagandini katalla tagu dingira su ane kongo kemeta kota su fede agana tagu dingira su annabi kana gilli dingiranga subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilay kafaratul majlis ani kedeberni alla na yampa imaga annabi alayhi salam annabi kana kebe kitanya serikhna min wina ma annabi ni gilli wuraga sallini hatta intafaqat qadama matani kusuge fanka mo aisha gatina tatakallafu bihada ya rasulullah alla yampa maga angede kebe nya dangarni kebe nya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar annabi anna ke golle sudeberini atinne mullana nya alla da kome be galla kufana na'am kesu kama sahaba ke tannabi ke gani mullanna nyanta galle manya annabi alayhi salam ati almar'u ma'a man ahabba angana sirbe khananda yana ta galle ma Anas bin Malik radiyallahu anhu nsimme ma kan qana Anas ibn Malik ama togonyani Sulaim yagarentono anyugum putenga ke yagare kallem bakka bawni akhalle nyati la ilaha illa Allah ati Abu Talha nke hajun tankange ngajun te fofo angana rodina ngakota sunge yehinanga kenni Sulaim naam ayta Abu Talha birambe annabi alayhi salam sari Sulaim ga yehni atinte yehni yugoswa keremme begi maga ina marande ina jikundi annabi gati yagaruna sadaqa ngebe mbagandi nanti ina qaragananya temeri katte haqqe walau bi shiqqi tamra nawrande yimbennaga fome kitamaga kotaga kinni aremme nyanyamaga Anas bin Malik ari utare kini annabi alayhi salam ari 10 ans sino tamaga gollina annabi maga akarire men parendi fofo kudo kenna nyi qada sadaqa amama Allah yawm al-qiyamah ke Anas ya fayakum ati hadithen telila hadise be ga ko ke hadise ati kenge annabi mulla ya Abubakar mulla ya Umar mulla ina mulla ingiridi batenya xummene parce que kubere golle be de beri lan tame de beri wala kenya ni kana sera surun qanun mais problème nyani jare biye nyani oro mo ngana subhana nya xam anta conséquence la problème nuti la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu serebe ge bara Allah di fare oro mo kana ni ngana nya kenya balawnya parce que ken kama ngana ni wundi ni xumbene ina wundi ni dabate ke sugana gana ni gilli bara sangilli dabate خرجنا نعمة سوجم مدبر كقودا كتانا سلامي كفاجنا جل براسان جل ليا كنيان أنا ستكن أبو بكر يا ملا إن عمر يا ملا كدو إن أنجريديا المرء مع من أحب أنا سرب خنان جل ليا الله غني ندا خنا الله غنوني أنا كمو بينيجا الله كمو خنا لله تي الله أولي خسوخنا تي الله غني ندا خسوخنا الله غني قلوك سسورة غنا ni wara mawazinu hasanatinga taxige boga ne deberni misile kenonga o fabani beni ge bogitani mure ni farungara o mani besure deberi imada allampi kande besuruti ke kiyewre taytu ke salere ngam gobe annabi safa kama sallallahu alayhi wa sallam arif al hadith sahih الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقال يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير أو كما قال صلى الله عليه وسلم خيارنا كيكي بوغاي فانتلون مكو ما كلمو غانتي بيمغا موغان دي تافيا نياوتو موغان دي جينيا جوغورو خياغري نو كونتوبا النبي دي كومودانا عليه الصلاه والسلام ati ishtakkat an-nar ila rabbiha yimbe nyalla gadu khase katti allay yimbe tege fonya na sefeneya yawma naqulu li jahannam hal imtalat
وتقول هل من مزيد أسفنيا قبل يقصرني سرسو سكت سغباننا يسون بينجنكم يمبيننا تاندا ما لنكي سورين تيري إتلاني دبتنا جانين كونيانا لغانا غكرا غني فتي نعم منني أجي سفان دانا بالي وإله را يمبك سفنا جي مغكمو الله النبي عليه الصلاة والسلام يمبين كتيرا كوي الله يمبين لغدو خاصة كتي الله فقال يا رب أكل بعضي بعضا أتي الله أني مهنينا أفايقتنا يمبين نغو بس يمبكي سالرين بومانغو تورين بومانغو فانكانغا يمبين كارابي أني كبال لمنيغا بس كحرمارين كافري مريفنا جنة مريفنا جدون تانغو فينا يمبين يمبي أفاي ميغانا ساري حرمارين كافرين غارونانغو الله أكل بعضي بعضا الله أني مهنينا جهنم فاي إكلتنا غبوغني بكامي منني كارابي فانكانغا يفاي بقبانينا أغايغانا قالوا الله كينا سرين كتا لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر أنا تاني مني سالري بيغا بكا فيرينا كوبونا أنا جيا كيسو فينا لنا أنا فتك بوسنا غارو نجران قل لله لا تبقي ولا تذر قد انت تغني سكتي كسورة نعم يمبنغ لغارو قاسة كتا الله النبي لمن نكو أتي الله هني يمبنغ أري دوني في اللينا يمبندا كيني يمبنا سالير لماني بغانا نا فيمبي تابانا دبرانته ها انا تنگ بركيني مولندي ما انا فوتو كاتيدوا انا اكسجين يوغو فوتو الله دي كنكني سينن نغو تابانا النبي تي والله انت النبي سفنيا كونغو غدا الذي لا ينطق عن الهوى النبي بيغان تيلو كون اتي يمبنا فيمبي تابانا دبركينن نو كيني نغو كينن مجبر كوتو غالانتا ساكو كومبو موغان سبي كامو arifan kalamani wala tabanita he kenti de alini sirsulan tarata goni komponno ko ma vantlo ni yagan kumi salamu ngana wero suwurun tan namba kamiside aswa ni du yayini manni tarifin pe tabani ya debiri allah kuma me kenni fankidi bani ge bogu yimbe na okori tumana okani no gon foko na kilimu ni ya debiri foko na vantlo ni yakum allah kuma serebe ngana ro kenni banya kam no atagna fankem puturini ade fobugu o saleringa kenya ngemme mulle kote mogande aywa yimbenya kumu oge takama kamna mogande yimbenya kumu kudo mullenge koto kamna zamharir alburuda shadida la yarawna fiha shamsan wala zamharira tikenya ngemme mulle kote annabi gakko alayhi salam kenya ni fattaqun nara walau bi shiqqi tamra wallahi yimbenni kumu fanni نعم وفايكن نغني جنكا يمبنجلي فان كلمه بورا وفايكن يتوغن نغو خرسا قسم نني ولا خرمكم الله خرون الكرسي يمبن نعم يجري تيمو بكينو نانتون سفا كم الله غن دغا تانغنا يمبه الله بيغرو جبرني إكانغالنكي يا الله جبرن غان كامبيونو دانغير الله تو جبرني يوم القيامه كوم بن يغني جبرنيا ودي كيين نغا كمير تانكريغي مليون كيلومتر انو دي كيين نغا مي يوم القيامه يانتنا سبر حقيا افما كم يراماتي كمير تانكريغي مليون يانو دانا كيلومتر انو دي كيين نغا كم مي يوم القيامه توانو تاني بامبوري نيمبي لا هراني جونيا كويني انا يانقا سبر حقي سمباني نيامورني لولام نغا الله كوم يغوني يونغا جبربي غا باكيا جيفده arini kitami ikhanu yogoni khodo yogoni gijumu ka allah kutte ngam pungene mo be khakini ne khajeberem kutte allah kutte nganga ba mo banan jike subagandina mangi yola no ma jiwornte nyani wallah hamiya allah ganninda tanga la harafati ali ngefere wadhalika yawma eid yawmun asir kota khotenyan ala alkafirin ghayru yasir akhata khoten kafirin qayakam qoron kono allah kine nganari qoron simmenanti yimbende fanke yogo warata nyame duna yimbe adala hara yimbente bana ibe gana nyamulla na kento ron khaytu difara be ga duna yimbende la hara khallenna khayt ha angana nyamulla duna yimbe anna to na la hara yimbe na to ren tuna khence duna inam bi duna yimbe matandume de tani kebi après la hara khalli banen na jokkena النبي لكن يقول عليه السلام وغير حديث
foke duna yimbe ke inalla no kanan bi na nyama nalle anan bi na nyama ma 69 fois tandume de tani kebi après la hara kallem pay jopene engano ne ake salaire pay jopene premier ngano ne hadith sahih hanbi ga ko duna yimbe anan bi na nyama ma tandume de tani kebi après khanar la hara kallem to ganara santino parce que am posé tanireka purana avaler na nya tanire foke tandume kede ko bunya nambi inalle anambi na khotte ke sukara inalle ma tandume de tani kebi falle après la hara khallen to renjo peneluni kempa la hara khallen salira ma kitafina wallahi foyo kana gumben na'am mawdu be geton se fakanna ti hasida unya nkeme golle wori agede suseten kara aga serenna mana nanyiga nambono daga hasida ngaka qari arjanna lomo ngana irono arjanna karangolle sugana siro me hasida ngana nyam sondome andan terono ine bakkan sondome allora ka fetanda gatel wa naza'na ma fi sudurihi min ghilli ini sondomo ku bijum ku bogono ya hasida ulama ne begena na futu bakkan après na ngara daga sunan dan terono arjanna akan pe hasida undanga beko serenna togono allah kuti fana begenya kamunga hasida unya sababu allah kuti fana benanya wal hasida unya sababu yogona ti dundera ko nde hasida ko sumbana parce que rebe geni dundera nga amay classique afana ndali ya fosanga hasida unya na sondeme hasida ngana nya sondeme nya na dundera nya sikka sonte asuni bane أفب آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة الله قد أفب آدم قد توارو بكنا قد تغلقوا مغيان قند أنا دروت توارو كن حاسده عند إبليس ربا أول من قاس إبليس سرفنا بقد قياس دبر إبليس يعني أتخلقتني من نار وخلقته من تين نمكسي حاسده يعني يمكن السجود دبر آدم دا عمدوني كن السبب وإبليس agere allam batti sudeberi anima malaika nun kananke agolle subono segon bane no manne sababuni hasida hunyane hadamar min allah tubakka kinga angane tini a'udhu billahi minash shaitanir rajim anani hasida ko gantan sondome sunanyi mani shaitan panake parce que iblis a takkan bono de kenyi allah ko allam kuti fana be gagenya nyenya ren kam hasida hunyane o fa ba adam rummu قبيلة لحبيلة بانن قد بانن كريم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أنا تنكرني بس كي صدق لك كاميرا أتلا أقتلنك ننكرني حسيدا خنيا سبب يا أفابا آدم أرم بانن يمكن بنودي problem غانو كوبي يونكي سوغا بونو ناوتو جلا كوتا سيرسو كرا غمنيا تومو كما أفابا آدم على كريم مولد دناغا جلا جنوبنا كما خرا فل ما يوم القيامة يونكي سوغا كلا بغير حق أفابا آدم رم بغير كرندن جو باجنوبنا كما خرا فل ما دناغا غير كوتا بي يونكي سوغا دمو كلا يفو كتا جنوب من اللي سببو حسيدا كنيا اللي سببو الله خيا غنغا دينا ني كوبينيا يغاتني كريتاغو من نصارغو ما اليهوديغو حاسدا غنينديرتي سنو اصني باليا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين كافرني من يو حتى تاتيهم البينه رسول من الله الذي كان يقول سوره البقره من برندي النبي كفارا حسدا غنيندي سبب الله كبر كنيا السبب يا بس كي الله تعالى وفبا إبراهيم يقوم في اللي باننجني هاجر بانني سارة أنا يغرم بنا النبي نمبك سبب كم كل لقني إسحاق سعودينا أصيا إسحاق رمياني يعقوب رمياني يوسف ناوت ينقناريني النبي نمبك سانجريور داود سليمان عيسى موسى أنجر النبي نمبك سورة سبب سارة فلقني خا النبي نلقرن اللي بقو هاجر فلقني إسماعيل النبي بقولنا إتي كنت بين حاسدا كن سببه وإلا يهوديين بغير مدينة إرتاحوا كل النبي من ينبغى تبسكي إتين لما النبي ما هم بقولنا حاسدا كن سببه يعني يقصي بركتهما إلا
ila yawm al-qiyamah iye kamma kunga nabi qad sugeli imudu iriyam palla alayhi salam angame tongondindi tangana karamanga daga yinde hasida kun amanya hasida ku anan gollu nya bonondi anye kamma anye kati hasida kun et même ta Allah e kamma fota lanka pa fini afanya bini tinonga anogo lampanta jinye afa qur'anya kinne sorabilu bini hasida abada ade toxenya ibe gananya hasidi jarebi fana be gano aya gante yi mekhalle nanyalla de limange be nyanya da me aya gante galle abada ya gem pay soron khallulu aya gante melebu abada ya gem pay soron lebunye agirnan kanne kenya hasida amanya aynya na sababu ya anandi limangan daga ho fillan kappen polla tanno parce que ampatel le kati ku koroten danwe ku modin talibe libe ga kamma iga korotende fe garanto ime kono allai igo falle ko inime ampay tengini iyai keta anna bunundi ante fosu sirono sirante sikki siredi khalle na kanga qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana fosun tan kitalla gere kebe safan khalle ni kenya problem gano ko be hasida ko kada ngetu kenya ni sugana ngide ko isugen no ati ala kulli man kana li hasida أتدري على من أسعت الأدب أسعت على الله في فعله لأنك لم ترد لي ما وهب أتنا كو سردا سردا حاسدا عندك كنتمي والله عندك كنتمي عندك كونمي عندك الله يانمي كورني مني الله كاتيغا كوري مغبي الله مغدكني الله متلمو ادامي خوا Allah katiga ke wori mogobe adame khawa Allah katiga ke kitebe Allah antano wonte feti ni nyana sababu ne bonondina am tahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli anya sikalladi anya ne Allah tagandi ndende berini ba Allah katiga kunda me khawana nyakun Allah metolongo hasilinde Allah yani me geringa wallah Allah gajalle manyani hasilinga ti persi li annaka lam tarda li ma wahaba amidun Allah gere kebe nyinda takko kedi yakenge gomu Allah me gawana riyak kedi yagaru siren kita Allah me gawana ke kita nanne ko akizen ando gono koy konde kinai Allah yan an li fitini Allah me tolongo ya tanda Allah yani me gadanni kero munge yakko Allah me tolongo ya ke kina gena ke Allah me tolongo ya ke gere kena bure kita Allah me tolongo ke ga yonkin saha Allah me tolongo ti hasidinde Allah yani me geri man ta khala kenyani Allah ta'ala ngire ko annabi da nanti tangey muru bakka al tangey muru talla nak sibaka hasidin tora wa min sharri hasidin idha hasad agana nyangante tumana ida musrafil li ragana simme ma khari qay makka qay wala bambaran qisanuku metani soromme siga kamma igatini banyango agatini nyekelenti est-ce que gare fa muslimane le sonera batte mais ore fay banyango atinye kelenti mais kempeti o afa hasida ko yogo le sonya de berni ke banyango ari kapalle manyani kente hasida gun ahaju ngana ni fosu anakine ke andaga nyagandi agere nyagande bedebe kebe ga kunu atingena nyam kunu ne fillo an kapalle makede an kenga hasida go akenga tan hasida gun angana tinna mobilin kinan na bane kinan na fillo kinan kapalle mak so angana du kar hasidin pagar ni jabi bedebe angana tinna kanya kinanga nakani filli kinanga na bane kinanga angana tinna urufonya kinanga na urufoni filli kinanga na bane kinanga angana tinna togonya kinanga anga hin kallen nan kallen double sasa nyaga kebe gallingada ade manne de beri atani yaga bane kara kemre ni manne ani kapalle manya gon filli kara hasida atani kenya ga ba ska tigena nyaga gini nyaga fosu gina bane kinene fillah kinne wallahi ma nyaga atani ya ga bane akara kuro kenni nanya ya gon pilisike aya gon piligena kira na mande sirro amana ni do ke yayi kena ga tinye kelenci agani kenya ga bane kara ska tagini tinni fosu ne fillah nyan ana kenni nya gon pilisike idam yogo ni ragana tilma hasida aga kapalle ma hasida ho akinte kamma ga jatene idi raga sari gi kerni iti ko mi khasro fil khare do ma kibaris ken tamulla na hasira ko fa o yumuru no khama ibe ga kebe mulla be suna hammi bani ko ona de beranda saro gan kerni mais solution sunte qaba qakalla ide kapalle man tindi angoto hasiri abada finante sefene ani walla ngana sefana kontire ko
abana ni falle yani fayna ngana daga bonenan qoro be bonenan kitabu bana nyakun are man de be banin tinke ka kebe mu Allah ta'ala ma kagan katanya ninga khadim ma khiri appel nga khadim ma passinga nimma khanne mu ma allen me katiyani ifayri ninke ma duinda nga minga na arjanna dunke akendi ngani nyako khaytu gere kapalle ma be kebe ga hasira ko ni kita khadim ko kare man ko aka kebe mulla tikenga kebe mulla amma ma khiri ka kinni timma ama khiri ka kinni tikenga minni kembane la hawla wala quwwata illa billah wallahi agana nga sunde man tituma agana nga sunde me biresu angol lu nyankini ni wandu parce que hasida ko nga sunde me ani jikun yogo walla ngangi me dura taw ani sarana ya are so manyana manne anyana su'u dhanni ya simmi bure nyana nyimmen parce que angante sere mulla anda fo suleberi ade duwa koy anda fo suleberi ade nyado kemana ashaqqa qalba anda sundu menya bo anga to kebe gay annabi sallallahu alayhi wa sallam asahaba yego usama bin zayd usama de yego yanyi gadanga kafirin yani ay mulina usama kere me kafando tibaka ma usama gatinina kere ati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam usama de kere usama garim ko annabi da alayhi salam annabi de manne ko usama da ati aqatalta ba'da an qala la ilaha illa allah ya usama annabi to kenya ko usama agide la ilaha illa allah ko anneke ati annabi la akonu kafanyai parce que amuli nin keriya akafange do tade nya ini do akisite annabi de manne ko ada ati ashaqaqta qalba anda sundu menya bogo banga tunan tagide ko du ade ko akonu kafanya ma de ko na allah yamu ati usama lante nya nanda nga garanti annabi di falla ko usama mais pourquoi kada tele yende soron sondon kibare nya kama angeni be wori mo ko tanna daga sujanna kita kama yogram mo ko ma fi sanko yogo nyino bannanya na gadde benno bannanya ni agadde benno buru ketana ke gaide benno yatim razi kesa banna ke de benno buru ketana gaide benno ay na awuta buru ketana ke ko ta sugana kini adere terin kada illan kere sugana nya barakallahu fik buru ketana ke illen ngana kere kasunte to ni de benno illa magandaga ka burunga kankina hay adalla debenga ayatu ke ka famini kirgiane no ani khallenkin famini tammiane no ani khallenkin me bannake de benno bannakeri na ngoti sirsumi kite de benno yega ko parce que shune fa ko ngala serefeti adi kemena bure ani sirona wandunya ani kundua har kenge be nyam ko ngino ku imela aha junte ga kuran ko ma gade kede bere kebe nga de ber ni njega kuran kon na gundo Allah ne tinte mulanna tiime wallahi tinte mulanna tiine tinge fo ber ni ga kuran bayni wa bayna Allah man diga melanti fo bakke karan na lutu mani wallahi parce que tinte de golle ni tisere an ni jakki je ma fu an ni bono ndim pinte nkene Allah ya muru ye kama ye kirtikene ye jikko surone ye to su sakka kama bannake buru kitana ka suna ya jakina to sirene bangi suya banna keri fati sere sume dunge gillina daga hare ajana zanga saradan tanto ya nita banange fati wuro ille nge kere sere sume buru kita de benno 10 heures li ala wona lele alen ki ton ko nyen daga de ida gala qenga buru kitana laqi a to sirena sulaqi nani kya bonondi ni ga pigri de jikko suray parce que debi dun konta men suro senegal igeri kati buru ketana ti manne ni lenkam mungo abati ay ke banna bege karadaru ayan sikite kasu buru makotas khanir na khalsin kin ke wuro nya inde ngana keren nakina ay ha afati daru ngeni buru nya gara ti della kilese akota ni geri janka maga siren jude maga sigin tella ganga kitina kama o kuna me sigin tenya raga nan daga ma sondo me kebe ga wona ko
Allahu a'lam bi dhati as-sudur alla yani sondo men kala ya sondo men kala wallahi inte to kebe ga sondo men no wala hasidahu awa tempo fana nyani anne sire alla ga nan kitina kamana yante kadere golle nyado mana be man kallifiti sondo men alla ya maga sondo men tuwa ne alla ya maga to alla maga wa asirru qawlakum wa ijharu bi innahu alimun bi dhati as-sudur ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خري صندوق توي كمان مغسل ما ني خري كاني سكر دو كياي نكيرا غان ندغا سيجيندي نا خنتي نا نام غوي غنا ني كيمبي hasida ko nyalini ti kenga ga simme bure kenyande ko foni ko sukara kara asu simme sirente katti sire su katti funenga itangana nyamulla na sahaba nin ko fompai asru nabawi alayhi salam na kancho ku ko fo sahaba nin ko fo ngane tangeni su ko mena gundo yogo de beri dan nanti ke gundo ntemulla na mu sire afalla nari bane sembala bano ngire gundo be kondemu lagami fofana ngere gundo be kondemu angi toro ndemu sembala ganani atini manne sahaba nin kiye ngani itina ngire mu gusula alla nya faage jarebi nde kon tagala maga akhni kuragate ngeti kunte kon iti sahaba nin kiye kumbire ne kunda asune erer ngalli me kamana akhil laban mo ko ganani kege nyim payni mo be ngeti munafiqina tanda ko nani wallahi mam na mekhndi tanawara kama kiti ke draman ke garbe gira am anya game intera ngari draman ke misali yan na wa hakeda otelle me kiti kundunya me programme ne no ganya na kundu wala ne ko fonya karana wallah amanya hasida kunyani ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun hasida kunyani sababun hasida kunyana rosondome wala tajassasu kenyane tajassusu ndeberni sogobe na finya gelu na jaga ne kammo ada ko ni sefene adaga minne ani manne nyana la hawla la quwwata illa billah medro ko sogole tan ni be fon la saranki na khair